Grad Slavonski Brod, Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić, Udruga slijepih Brodsko-posavske županije i Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije, a kao korisnici su se u projektnim aktivnostima uključila i Udruga Regoč. Dakle, nastojali smo približiti kulturnu ponudu osobama s invaliditetom, kulturnu ponudu Galerije Ružić osobama s invaliditetom i aktivno ih uključiti u kulturne sadržaje koje smo provodili upravo na ovome mjestu i dakle svi skupa nekako razbiti predrasude da umjetnost nije dakle za ljude za osobe s invaliditetom. Dapače, oni su nam kroz ovaj projekt pokazali da itekako mogu aktivno biti sudionici kulturnih događanja, likovnih radionica, pa čak i pravi glumci u predstavi. Tako je, osim što smo postigli nekakve trajne vrijednosti koje će ostati i nakon završetka projekta, a to su različite prilagodbe prostora osobama s invaliditetom, prvenstveno ugradnja LED rasvjete koja ima puno jaču zapravo svjetlost od stare koja nije bila adekvatna osobama s invaliditetom. Zatim realizirali smo muzejski audio vodič za slabovidne kroz stalni postav Galerije Ružić, dakle aplikaciju za pametne telefone i tablete koja će i u budućnosti omogućiti posjetiteljima, slabovidnim posjetiteljima pa i slijepima uz vodstvo da dožive dakle stalni postav Galerije Ružić. Tiskali smo i vodiče kroz stalni postav na Brailleovom pismu za slijepe i na uvećanom crnom tisku za slabovidne. Pripremili, odnosno realizirali taktilnu galeriju, dakle sa skulpturama koje će se moći istraživati taktilno, odnosno dodirom. Mislim da je zapravo izuzetno važno upravo za osobe s invaliditetom koje su sudjelovale u projektu bilo upravo to njihovo uključivanje i njihovi dolasci na više od 30 dramskih radionica koje su vodili kao redatelj Mario Kovač, kao koreograf Branko Banković. Naravno, tu bi spomenula i fantastičnu scenografiju i kostimografiju Nikoline Miletić. I dakle, mislim da su bili izuzetno sretni i ponosni kada su izveli na kraju ono što su kroz tih više od 30 radionica uvježbavali, predstavu Paravani i poetski recital Ruke. Isto tako, proveli smo 15 likovnih radionica koje je vodila profesorica Tanja Parlov koja inače radi sa slijepom djecom u centru Vinko Bek u Zagrebu. Dakle, subotama su dolazili naši polaznici radionica i upoznavali i otkrivali svijet likovne umjetnosti, a na kraju svoje radove izložili na izložbi koja je otvorena u Noći muzeja i koja se evo još danas može pogledati u Galeriji Ružić. Moram reći da smo u jednom trenutku, dakle, kada se pojavila korona, na samom zapravo početku projekta, koja je nekako prijetila da će sve ono što smo planirali pasti u vodu, jer ovdje je zapravo u ovom projektu izuzetno bitan kontakt, dodir, taktilno, nešto što je u koroni bilo nemoguće ostvariti. Sva sreća, dočekali smo i to vrijeme post korone kada su zaista te radionice mogle biti onako kako smo ih zamislili. Nismo očekivali ovakav odaziv, ali on nas je oduševio i svakako evo planiramo nekakve daljnje aktivnosti, što nekakve manje, a čekamo naravno i nekakve nove pozive za EU projekte u budućnosti, jer vjerujem da je ovaj projekt svima koristio. Sav ovaj rezime naših radionica, naših projektnih aktivnosti danas ćemo zapravo vidjeti na premijeri dokumentarnog filma Sve je počelo s rukama, nazvanog po jednoj od poetskih zapisa Branka Ružića, koji je i okosnica poetskog recitala Ruke, ali i simbol tog taktilnog, tog dodira koji je izuzetno bitan u istraživanju umjetnosti upravo za osobe s invaliditetom. Dokumentarni film Sve je počelo s rukama, kojeg je režirao i
snimio zapravo Berislav Petrović, odnosno BP Studio, je nekakav rezime, odnosno trajni zapis svih naših najboljeg, recimo, od naših projektnih aktivnosti, projekta Vidim, čujem, osjećam umjetnost, i svakako ovo mu je tek početak, danas je premijera, bit će dostupan kroz neko vrijeme i na YouTube stranici Galerije umjetnina, ali naravno pratit ćemo filmske festivale i svakako ga mislimo prezentirati i dalje izvan granica Slavonskog Broda. Pripremili smo izložbu slika koji će se oduševiti, koje smo radili, najviše truda i svega u Galeriji Ružić, i glumili smo ovdje, imamo glumačku radionicu, tako, leknu radionicu, tu smo svi radili, pola i nisu bili s nama, ali dobro, nas je pola tu i radilo. Ali drugi, znači imate ja, Nikolina i Marko Stolar, mi smo radili sa voditeljicama likovne radionice. Inače, ja sam ovdje uvijek došao, domaćin sam, ali drago mi je što smo u Galeriji Ružić, zahvalio bi Višnji koji radi s nama, tako da ovo je društvo od Galerije Ružić, vidjet ćete radove koje smo radili sada, prošli tjedan smo radili, sve. Znači sve mi je bilo draže. Zadovoljan sam što sam dolazio ovamo svaki dan sa Ivankom Mikić, tako mi je drago što vas opet vidim. Da, naravno, bilo je jedinstveno iskustvo, definitivno. Ja sam bio kao član Dječjeg kazališta Ivan Brlić-Mažuranić. Mi smo partneri, stvarno je bilo prekrasno iskustvo. Eto, imao sam priliku već prije raditi s Marijom, Nikolinom i Brankom. Međutim, sa ovim ljudima divnim nisam imao prilike raditi, stvarno je bilo prekrasno i to povjerenje koje su oni zapravo imali što u voditelje, što u nas same kao glumce, i pratili su nas i stvarno žao nam je što završava, ali eto, život ide dalje i nadam se da će biti još prilike za ovakve neke ili slične projekte u budućnosti. Skoro 2 godine, zapravo 1,5 godina negdje se tu radilo. Bilo je kaotično, zato što je specifično zbog toga što nisu oni profesionalni glumci i onda njima treba više vremena, i onda ako dulje vremena se ne radi, a imali smo, ne znam, ljetima pauze, onda je to problematično bude, pogotovo sad kad smo napravili predstavu, bio je problem što nismo jedno vrijeme nismo imali 12. mjesec pa do kraja prvog, i onda se trebalo tog sveg prisjetiti, ali stvarno divni su ljudi, i ono što je zapravo pomoglo ovoj predstavi što je to sve njihovo, što su Mario i Branko baš jako radili, to sve bude njihovo i iz njih samih, i mislim da su stvarno pokazali nešto da zapravo su dosta nama ravnopravni, što mi to često zaboravljamo, i oni su ljudi kao i svi mi, i stvarno uživao sam, i kažem, volio bih imati u budućnosti opet priliku s njim raditi. Stvarno, družimo se, za vrijeme proba smo se baš svi jednako družili, znači nismo se izdvajali kao sad ekipa, ovako ne, svi smo bili skupa, tako da to će nekako ostati, i evo, hvala njima svima za to iskustvo. Meni je ovo zapravo drugi put da imam tu priliku, imao sam još čim sam završio akademiju sa Vrapčićima, Zavirite u moj film, tako da je to nešto što tad sam već počeo shvaćati koliko je to važno, i oduvijek ja i vjerujem da je kazalište nekako može i liječiti i treba služiti kao i edukacija, definitivno, mislim, baviti dječjim predstavama, one su edukativne jako puno. Tako da oni nekako s tim medijem pokazuju da mogu biti ravnopravni na sceni s drugim glumcima, i stvarno se jako puno daju u to. Nekad bude meni žalosno kao profesionalcu da se oni daju više nego neki profesionalci, to je onako apsurdno nekad, ali evo, i oni su se opet pokazali kao iznimne osobe, i želim im svu sreću dalje. Udruga slijepih je bila partner po prvi puta u ovakvom jednom projektu. Naši članovi su sudjelovali u recitalu Ruke, a naših 2 mladih članova, Lorena i Ivan, su sudjelovali u likovnim radionicama, i evo ovdje su izloženi njihovi radovi. Članovi su prezadovoljni jer prvi puta smo se bavili glumom, a nadamo se da će i u budućnosti biti tako nekih projekata gdje će se članovi moći uključiti.
Stvarno su, većinom smo svi polazeći od mene, 60 plus generacija, ali evo članovi su stvarno bili i zapamtili testove, sve koje su trebali i evo kažem, nadamo se da će vrlo brzo biti nešto novo, da ne bi prošlo opet određeni broj godina pa nećemo se moći uključiti. Evo, sudjelovao sam kao tumač prevoditelj na vodstvima u obilasku sa gluhim i nagluhim osobama, postave izložbe Galerije Ružić i evo meni se ovaj projekt jako dojmio i koliko sam vidio evo po gluhim i nagluhim osobama koje su u njemu sudjelovali da su stvarno zadovoljne svime što se događalo i to je bio jedan veliki korak naprijed, vjerujem, za njih i u integraciju u društvu. Oni su se to osjećali važni i bitni kroz ove radionice, u konačnici predstavu koju su izvodili i mislim da su zadovoljni jer su na jedan drugačiji način mogli ispuniti svoje slobodno vrijeme. Da, evo, iznimno smo i mi ponosni jer završnica ovoga projekta itekako govori da je njena provedba i cilj itekako opravdan. Korisnici su prezadovoljni i nama je onda to drago. Nadam se da će se nastaviti buduće ovakvih aktivnosti jer ove odabrane skupine stvarno trebaju društvenu socijalizaciju pokazati ono najbolje od sebe, a to su stvarno kroz provedbu ovog projekta imali priliku.